Okay, na pagkarabiti amin karuba, may sama na pong programa, may na presentasyon ti sagot mi kada kayo. Kaya ti paulo natin programa ta ti YouTube, ket balikas niya ya. Abo, Diyos ko. Sa bali pa iti ko. Okay, balikas niya yat. Ket iti may kado ako nga programa mi ket may paay kada kitay gagayam tayo ti Hong Kong. Ket to request karuba ket paki-message lang ni John Mark. Ayan, tapno ito na sumaron na ako nga presentasyon me ket si kayo met mapaganda kiti daw-dawatan na nga sunsunata ken no sinno apo ti pagirokluyan nyo dagitang sunata ni Ayat. Ulit natin programa me ket na paluan Balikas ni Ayat. Balikas ni Ayat. So anything apo I wanna say to your loved ones, ito lang apo balikas ni Ayat. Slag madya dag birthday when no anniversary, so when mansari, weeksari, minutesari. Manitsari. Oh. Ngarot yung mo ng request balong. Okay, basaam. Okay, kas ko na ni Ate Ami Salvador Ramos. Ag-request na man sir kan ading JM. Jay kanta ni ading JM nga Victoria. Ayan. Thanks ko na ana. So iti first piece, Victoria as requested by ading Ami Salvador Ramos. Napanak nagpasyar jay downtown Adda na sabat ko abalasang Kinidayak itikan nigit Imbisem nakasamsampi Victoria tinagan ko kinunana Inarem ko ni Victoria itinabayan Lumay kasta ibanag na inanusat Ket dimteng ti aldaw Napalaos itiragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko When naganas tunggal aldaw nga aglabas Tunggal adda ni Victoria iti denak Ngem malas ti amin amalas Inangaunak ni gasa Ididimteng ti maysa pasama Napanak nagpasyari jay balayda Ni tatang na inak nakasarita Ay barok basta ni siyakan Daawanin ni Victorian Intaray daytay adik akaroba Balikas ni Ayat. Nasakit tinakem ko itinapasama Ket napanak naginom iti arak Tigasat ko sinang sangitak Daawanen ti liwliwag ni Victoria Ket awanen iti denak Naglabas ti aldaw bulan kentawen Nadamag ko ni Victoria simmang peten Dagos ko sinarungkaran Mailiwag ko na'y kengpanan Ngemadamit ti ubing
dawat apo sonata ni ading ami Salvador Ramos iti Hong Kong. Ket iti mikaduamet nagapumit kini Ronjo sa Bergonio. Yan. Ket kunana anay bagal daw manong jungon ken ading JM. Request ko madatay kas makitam. Kayatan mi nga agasawa at ang kanta. Pa-shoutout man ti pamilya Pira ken Sinait, Jay Sinait Ilocos Sur ken Bergonio family Jay Santa Ilocos Sur. To FDD to FDD Hong Kong chapter advance happy anniversary to us. Ket iti anniversary da apo isuting kamatendaran di Hong Kong into no October 27 flight. When iti papaming hindi mo 27, 28, 29, when 30 dito ang alaw to. So padaanan na kami dito Hong Kong apo until October 27. Arod iti request na nga sonata kas makitam by 4 Decaduo. Take it, Jan Mark. Kas makita bayati natin kas makita adung naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa kay papanan tipon mo ngaya kas makita kas makita nakapinpintas kalata kas makita agmau yung agpailaken ka kas makita ni patay at mamagsinga di kay papanan tipod mo nga ayat kas makita aglabas man tiadu akawen awan itidwadwa taliawan da ken mas daaw tibalay gitadwa dumteng tung amay tapno maamwanda tipon mo nga aya talyawan na ta tapno maamwanda tipon mo nga aya talyawan na ta tapno maamwanda tipon mo nga aya talyawan na ta Datang harap po mo na paset, kaya tagsubli kami. Kalpasan ti panang ini playo dyan sa marunong nga video may.
Okay, we're back with our program entitled Balikas ni Ayat. Balikas Ayat. Kita sa marinong orta pong nag-request ket wan sa balin do ni. Ante Milita Liana. Yes. Kunana, hello FDD. Kumustan? Request ko man tayo balsi ni Tatang. Thanks Ading and Balongken. Kastamot kini Ate Ella Tubera Banadero. Hello Karuba, para request man tayo balsi ni Tatang. Isagad ko ken amang me. In heaven. Nga third year death anniversary na. Idi Kalman, September 29. Thank you, iti adu for the kaduwa ko na nakit. Siyempre, 1 year anniversary mat ni tatay mo, iti pastor, itatangal daw. May satawan matan, manipod di pimana bisunay sunga. Irok na mimet lang po dito nga sunata, iti pamilya, iti pastor, regalo kanyang barong. This is for you. No laeng. Ngaro, dito nga sunata. Idi maladagaan Genggat na ataan na tipo Agugbakam ken ni Tatang Sana isala ang raman ni Nanang Ililinak genggat makardepa Sa aging inayat nga mangyuli kanyak Panagdumuti amag marik na Nukumalang mabaling Nuwadapay panawen Ngayon kang magkibin Katisala nagkakasabing Tay diyak patengga asamiweng Tapno may papasko Ti ayat ko kem to'y iliw Nuagririkam ken ninanang ko Agpa isalaga nag-adagos kini Tatang Kasta unay anangay ayon na wala Sanak tumetlay baon nga pakumbaba Nutirabiin nga makaturuga Mangibatit kwarta't pagpungtunganak Ketjak impagpagaru apan nawam na Numatakaw ko kumaw Panawen nga kaagdang Uray may isa nga agdang Apanang iyalelen kaniyak Pilyek kansyon na diyak patengga Tati ayaken iliw Maipapasko amin ken ka Jagmas baalan tilungdaan Takas taon ay panag-ibig ni Nanang Kararan ko, kararan na metlang Nalablabes pa nagdusdusana Pumudno, di karkararaku Ngim ka di isublim Tay amang nga inayag ni Nanang Amok nga di nagtumet lapatkan Ngim apu ipatay na Amakasalat balse ni Tatang Dardaret ring nabi Matungpal tinapa nagsubli
Okay, ditang kartaputi sonatang Napoluan, palsa ni Tatang, and DJ first album nila Keta may paay katagiti awananen ti ama, pimanawen ti amata. Ket sumaron mo nga nag-request, nagkapumet kinikabsat nga Nelly Mariano. Ket kunana, tagapulot man karuba, ket isagot ko iti family Heron, iti family Batali, Mariano family of Jadin, Nueva Vizcaya. The song called Tagapulot. Dahil nga ro, iti request mo, ading Nelly. Bari uni na. Kinuntam lata kumamutin na. Denggem mo biyag ko, denggem ti bagag, ay ayatem ka, kasta kamet kaniya. Denggem tuy aso, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan naginiliw. Denggem tuy gutub tuy puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kat tuy sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senay. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat di damdamo, tinairut nga rakop, abuyugan ti asasog. Ililiwek ti aget na samsam, itngem tagapulot, asabayan ti ap-ap sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng, mangkitileng iti lapayag, umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Denggem mo biyag ko, denggem ti bagag, ay ayatem ka, kasta kamet kaniya. Denggem tuy asog, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan naginiliw. Denggem tuy gutub tuy puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kat tuy sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senay. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairut nga rakop, abuyugan ti asasog. Ililiwek ti aget na samsam, itngem tagapulot, asabayan ti ap-apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng, mangkitileng iti lapayag, umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairut nga rakop, abuyugan ti asasog. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan ti ap-apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairut nga rakop, abuyugan ti asasog. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulot,
Asabayan tiap aprus sa papiras ti buku. Asabayan tiap aprus sa papiras ti buku. Aha, datang artis Sonata na Polwan. Taga Polot. Ayan, ingkapso mo kumatatay nagsao akon tapno handa nga download kasi nga ro ti panggap tayo so nga ti adlib agsautan. Umadadto nga min apo dagiti agwarwaras nga sonata ti FDD ket ami ko makita po nga apan da irim remix iso nga nawen ken mabalin original lang apo iti i-download yo. Ayan, ipatukaryo kada kita radyo, kada kita sound YouTube, system. Spotify. Rod, may sapay apo nga sonata nga request met ni ading Sonia Castillo Santiago. Kat kuna na, good AM, Kuya June and Balong, GM, request command, daytay kailiw ka. Idaton ko kinilakay ko nga Danny Santiago, thanks and more power and God bless. And unfortunately, umot na mo nga sa nga kanta ka kailiw ka. Baka matita pa ng Yeah, baka may panangeg. And ito mo minsan, pagadala mi dito nga sonata. And next on the list is a request from Cherilyn Gagala Simon. Gagala Simon. Kano ko na? Hello Manong June and ading JM. Request ko man tayo sikat baknang ko. Dedicate ko kadagiti batch 1997 iti Ilocos Norte National High School. Nga dito'y Hong Kong nga pada nga adik agdingdingag kanyayo. Wow. Kaskada Marisa Domingo, Rhea Castillo, Lorena Tangonan, Irma Sarandi. Niabalayan ko Marimar Malaki, ken ni manang ko Leilani Dumlaw, nga kanayon met ngagdingdingag ka naglalay kanyayo. Ken kastamit kini mother ko Luciana Simon sa Jay, California, USA. Wow, nagatidok ti dedication kasi ko maapo kasi ko. Agdengag ka kanayon kansyon the mother. Kung natap no maliliwa ka. Thanks Manong June and ating JM more power and God bless. And ating arudan ti request mo ading kaya't ko't bumakna tayadot sa nikuana ngemitan taag daka awan gustrek no di sika swerte akon kuna yung nakapabaru ngen ngiti kalikagong ko sikat imbak nang ko bisong tabibig mo arak iti arik ko di ayak nga balitok apuro talikod akinabakna nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko ditasidong mo kinabakna nuisut kasukat mo ragsakit na sarap ko ditasidong mo
sika iti baknang ko kuna lang arod iti sonata apo so kasta kumamot iti mapasama kada tayo itatanga ito'y lubong tayo rabaw iti taga-apo nga iti agbaling nga treasure tayo nga dagitay material nga banbanag no di ket dagiting ingutin da iti biag kas kung makadagiti asawa tayo anak gagayem isuda apo iti baknang tayo haan nga dagiti diamante nga kunana wenno ruby wenno pirak ayan kwarta most of all Properties. Apo, kapot tayo di assessor properties kasi lang makadagiti dagdaga real property buildings, ayan. Anyway, hanga dagas apo nga ikalikagumam ti bumaknang ta isog ngorti masapol ito yung irabot itaga anarigat mo't no mabibisin ang kangam balansyam most of all iti respetalim kumapo nga baknang wenno dati iti ibilang mo ko mga baknang kadag iti tattao ti taglawlaw mo dagiti kagayam mo kasi kuma ngarod anati sumaro nga sonata request met ni ading Liwag jet ski. Liwag ko na kuma. I should say liwag kung kuna mo. Liwag. Adi ka mo no ading winumanang whatever. Kung may ditiyatan ka. Malipata lang niya ti talagang anagan na. Dati ka doon ni kumay ito'y Villa Carmen? Haan sa bali. Ano? Di munisipyo ito eh. Nalipatak tinagan na. Okay, kuna na. Good PM Kuya Juan and ading JM request kuman dati kanta nga laglagi PM awan ti nagkurangak. Thank you ti anos yung amang liwliwa especially kada kami nga overseas Filipino workers. Well, that's our job. Narugyan min nga amang liwliwa ket dire-diretso ato yan. Ayan. Narod iti request mo. Ayan, birbirugan pa laeng ni John Mark. Kita dito yan. Laglagi PM awan nagkurangak. Kasladyak maaklo panagabukaw ko kakaisunang ayat ko Jakman ninamnama ama sulisok ka bayat ka awan ko narukop man gayam daytanaken mo kararwaken puso di mo pinanunot to'y sakripisyo rigat ko kento lupa karaksakan ti panagsagabak awan mabalin ko nunam na maginakun ka sa pulan siya kun da'y lipatan nunaragsak Dita sidong na palubusan kang aron Ngem nudom tengto Aldam nga babawit na Pamakawan ko jak may panamnama Laglagi pen mo tinagkurangan Ken nagpasulan Taduy ayag ngayon pariknak Ket awan humarta Ngemping subag mo Dasan ken lindo Pusok ti sinugatan Akges ken panaas Tinaglilakan Ken gaman ang Manggaya day tanaken mo kararwaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento nupa karagsakan di panagsagabag
Naglagi pem mawantin nagkurangak ken nagpasulat. Ano mga buwakaw kaya? Tatoy ayat ngayon pariknam katawa ko matam. Ngimtin subad mo dasan ken lindu pusok ti sinugatan. Akes ken panaas tinaglinakam ken kaaman ang alila. Akes ken panaas tinaglinakam ken kaaman ang alila. Datang aro dit sa natang airok no ini ading liwag jet ski. Yan kita medyo nasa iti linabag na datang sonata. Ket sumaronort apo nga ingkam pa sa anti request na kita. Nagapumet kini ading Nina Eliza ganda kuno na wow ganda. Ket kunana toy kuya pa request man da jay kanta nga aramid pakakitaan. Thank you kunana. And next time nag-request ka ading katadamot kumamati ipapanan na data nga sonata at papanan na at nagapuan na nga datay request man ko na nalatan. So tapno na may mayat iti flow na iti programa nag-request ka sender to whom it may concern and ano niya ti pakainaiga na di sonata iti tao nga papanan na di ba ngarod inkabiro kan datay aramid pakitaan ket kansyon tam para kanyada. Dito nga ro din ket once again madama king adumdungag nga nagbubuhay iti programa na palwan Balikas ni Ayat. Balikas ni Ayat. Shot dita ulum minal daw makumikum nakairwa mamu. Nagpintas pagtaeng nga mamin tumangat kaniyam di kapay abanda. Tunggal makwentang tinaganan siya di kagrupap nga agyaman. Aside genti kanibusanan anyat makunam dunyat aramid mo isut maganap mo taisut impay mo isut impay mo Adu tinakurapay mangibingay punot ko ng tatan. Tunggal makwentang tinaganan siya di kagrupag nga agyaman. Nangano ka Aside genti kanibusanan anyak makunan maganap mo taisut impay mo isut impay mo. Tapik-tapik ang tapagpay tapos makikapig-kapig gaya. Nagsak mo na tayo Tansod may padre ng Tagalog.
paay mo. At dapay panawan mo nga agserbiken ako kadi paay mo. Kadi paay mo. Kadi paay mo. Okay, di tengok tapo ti Sonata na Poluan, aramid pahakitaan kita ada pa message ito yung sa marunong kang basahin kita kunana sino ti soldado? Sika. Sakti soldado. Okay, soldado ak si kani Tatang. Tata. Okay. Naimbag nga malam yung tata. Estabot kanya, abo nga soldado. Tata, agdamag kami kumalang no, dati umok ti NPA dito yung lugar yaw. Ay, nabayaga kon dito'y kabakiran. Itatak lang ang manggagday ta klase ti bilit anak tao. Aya. Jaman amor, nga kulay titlog da. Brown ayaw, window batik-batik. Anya? Dahil nga ti first joke tayo. So, agbir-biro kisuna iti umok ti NPA kat ti... Di ko na naman, nabayagan di lakay. Ngagyagan di bakir. Ulitin naman. Tiyan mo na, bilit sa umok. Umok to'y NPA. Tapi may kadwa. Kut ko na na to'y. Siya man ti doktoran. Ko na na. Umunagan ti sumarno nga pasyente. Doktor. Ni, agdardara ta sa kam kabsat. Wen doktor, nalansaan gamin to'y saka. Bueno. Nasisita lao na yung alaan ka pa iti informasyon, kabsat. So niya tinagan mo, kabsat? Nato, dok. Wala mo, kabsat. Nga natodok ka. Tinagan mo, ti salasalad sudag, kabsat. Nato, dok. Ay, tinagan mo, ti salasalad sudag. Ay, apo, aya. Nurse! Umay ka man, tasi ka man lang timapan mangdamag tinagan na ti pasyente. Wen, dok. Ay, balong. Ano tinagan mo? Nato, dok. Nurse. Ay. Nato, nurse. Nurse. Anya ka no tinagan na ti pasyente? Nato, dok. Ay na! Magpares ka lakit din! Kaya naman. Ayan. Joke number 2. Ayan. Tapos ito mo tayo maliw-liwa dito. Okay. Joke number 3. Inang, mamati kayo ka di first love never dies. Wen anak ko. Exactly. Ginggana tata. Si bibiyag pa lang dahi ta nakasad. Sadot nga amam. Nakasad. Sadot. Nakasad-sadot nga amam. Sadot. First love na nga road, siyempre. Ayan, kita napad sumarno nga. Wanan. Rumanan. Adya lang, ti kansyon tayo tatang rabi. Wahin. Nagbasit lang. Ano nagbasit? 31 minutes. Ayan, so thank you very much, Afo, for being with us. And this has been your Manong John Seriales. Together with... Kanakan niyo, John Mark Pastor. Para iti programa ng Paluan. Balikas niya. Balikas niya. Tiri lang po. www.youtube.com. Ayan. Uri na silsilap tirupak at mabalinlatan. Ayan, kada kita request, Apo, please feel free to message us at Facebook. Pero kinyo lang, Apo, tinagan ko ti Jaya for the Duwaw Karuba. And of course, JM Pastor. Ayan. Kita, Apo, ti pag-requestan hanga dito YouTube, ha? Nga mabalbalin siguro